Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi İzzeti meşhakiye rah serkeftin jmara nasib u miyeser bke o jnehakiye xelas bke payçuna hakiye jmete vara nasib u miyeser bke bu hakkı mücadele kirin ibadeteki her imazına. Jber kod coğrafya Müslümana da geli bağırvendi heca, geli hoşku burayin aziz. Coğrafya Müslümana da tişte ko necd dine, kirne navadi tişte ko dine jvake da ahlak u jiyana jvake da xistine hukuk ko zedet perşka pırın ve jvaka mela. Yani ne vaka alema Hristiyaniye, ne vaka İsrailiye, ne vaka Avrupa Amerika'ya, ne vaka sosyalist ve komünistaya pır zede yani tişteki kopya ne leistibin, xera ne kirbin, ne hiştine. Jmen bir qasi mervidi az cana dertkebim livir da Avrupa mesela dertketim o vegaşon me ko me damazvan me tkin xwazim kin داراستنامه yani دوای حقوقta یک جیجی دویت فلان وقتی داشت کیجا خطبه خوندیم و شزانم سالات arabas biye yani خوندنا خطبه bile suje yani azminake ki benim tişteki pır balkeş ajber ko az dinav diyanet edana her meheda 4 veya 5 خطبه hedef edişwa پنج شده یا 4 یا 5 نقولی دست پیکا هفته موضوع خطبه مرر لأنقره تثبیت به imza karşılığı da dinlemeler benim tederkebi ve papağan tepkin yani burada halbuki ya belki minake kitinem yeki imameki Hakkari جرا قانونی لامبا سورو کسب بید که بر چوانه بیشه حیران لامباش خواهی ندیدیه وقتی که بیشه مش زود هایه تابی یعنی مثلا قانونیه که جواک علاقه ویجه تنیده تو گره که حکاری جعینی خطبه بخوینی باجی لرا جعینی بخوینی مجلس دا جعینی بخوینی yani ya her یک گویی وی شرط و احتیاجی و جواکه çık konuyor yani burada kijan tişte baş beş davet hara tişte ne baş gereken mer baş da behara ve konuyu gereket mxabtini imam. Jmeni qasim go ve alema İslami da civaka kod bejin Müslüman sözde Müslüman cidayini bejin. Ev jmara ben sözde imam sözde Kürt sözde yani ecid bejin ki binaf sözde Müslüman راستید علاقه و اسلامی هستند جبر کو پرت دا حقوق تینا پرشخاندنه مرویدی نزانه کیجان موضوعی هل ندست و سری شیروبه که و خبر در جواکا خورا نه فقط ام دیسات گلوان که مونا زمان مجی و لگوری شرط و مرجع مجی راستی ام نویرن و دعوت کن ظالمن غدارن ام بیشن چی جوان Valla bejin fakat belki okujin fakat yani yeki beje bejnata direce bilet beje suje hakaret ya rasti ki ya yani yeki derevkar raz bejim tederev kiye suje fakat yeki ko dizitke dikkat kad vakti ki da unzan mesela pelabe ayakkabıya o yani جي صندوق پیلاوی آیاقابیا ترکنا آنها دبجه کی مدایه اوک گوتنه کو وای وهانه نابجه هیتنه دزیه نزیه هیتنه او نابجه او نسوجه فقط کو گوتی اولاد پیلاوی صندوق پیلاوی آیاقابیا دا افقاس قدر دویز هویه او یا سوجه ki gotiye televizyona gotiye veya basını veya yayın. Jberi khasi nerf kija konudan zana beje. Ne fakat jber en yekje hatta tabii ko khode daye beşer zamanı insana zamanı daiki. Zamanı daiki
مرو گرکه بوی زمان دایی که مجبوری هر انسانه حتی عبادت خواه دنما حضرت محمد صلاة السلام خود سربن سلمان مشهور صحابه کرامه خلق ایران یتشنه بالی جوا پیامبرم جرات بجا یا رسول الله عربی نزانم بجا به زمان فارسی و یا کردی farkında. Cavan el-Kurdi ve ekmek sahabe ki Kurdaya nabejin cavan el-Arabi. Cavan el-Kurdi. De fakat Türk'a o heneki Araba nabe cavan sahabe ki kiram meşhur tariha İslam'da cavan el-Kurdi hadis Peygamber aleyhisselam bile rivayet ediyor. Muhaddis bu yaji nabe ben cavan Sürdi. Kurdiye nabenin Kurdi asimilasyon yani zulüm Türk ve Arap ve Acem nabiyina da beje caban Kürdi beje caban Sürdi Peygamber selam hatta bu ara Kürdi haberdaya Peygamber aleyhisselam beje evladı İbrahim'in de zamanı babu kalemine beje Kürdi bu ara haberdaya heyete kiyatiye jberi qasi zaman یک هنک تشتهنت کائنات دا اجرات الهی کائنات دا خدای تعالی قسطاسی داتینه tüm beşer münasebeteki nahilata یک devbalı insan ne yaparsa estebkum koreki ne sana dua یک zaman nabije Kürt korkum Arap korkum çok hikmeteki ilahi heye bu kijan Rabbi İzzeti münasip bine bu zamanı belki etbejim canaz benim jüme personel min ebmetaz bim İngiliz hayra gerçi Rabbi İzzeti şarafa kodaya babın en tişte şaraflı zamanı dahi ki böyle qasi az gerek civin adajı Türkiye peyvin az bejim az yaxo Kurdi peyvin çünkü زمانه منها خدای تعالی بیدایه من از گره که خواهی لیدر کم جا کشا خواهی لیدر کم گره که دولت چی یکی گره که فی زمانه من بپاریزه محافظت که خواهی لیدر کنه اسیمیلاسیون به وقتی که انسانیه ظلم که منطق و عقل قبول نکه یعنی معنوی یعنی یا ربی تشرابی کرد خلق کرد من نپرسی گره که تا کرد خلق نکره معنوی اوه که یک زمان معنوی زنی چیه؟ انکار خودیه رد که خداتیه خودی دبیجه تا چرا من نپرسی دبیا کرد خلق کرد یا تا عرب خلق کرد یا تا ترک خلق کرد فرق نه اگر از زمانی که زایمی جانا تشتک دبیجم قدر بحثه که چاوه مد عرض و آخ و چاند و کلترا ترک و عرب و عجم یعنی آنقره و شام و بغداد و طهران ده هبه خودی ویچاب کرده درخه. ده امجد بيشن امجد وكاوه انسان امجد وكاوه مروم چه حقی کجوره هیه ادخالن جمرا جیبه. خدای تعالی زمانی مدایمه وی زمانی لبا من از دچمه جواکا مرا جانا جیت تدی وظیفه مالاتیه مالا مکنی نامه. حتی من میجی دوام که از جان وصیت همش جوانه نکاح حیوانه کوسکم اد بجیم یک شرط من اوه گره که اون بزارو که خورا بزارو وای کردی خبر با من وظیفه کی منه خودی وی زمانی دایه و رابن وی آسیم لبکن دوی او کرک ذهنن پاشتاد منه عقلن پاشتاد منه گوری علم پداگوژیه جی او پیشتان آشه پاشتاد چه زمانی دایی که زمانی که اساسیه جبو کو زمانی که اساسیه گره که به زمانی دایی که خبرده آیت که خوازم دوی واریده جواکا خورا بجن هر حالده سورتی روم اولا بگه آیت ثانیه جه لیز تخمینم ده سورتی روم دایه بجه استعیذ بالله بسم الله الرحمن الرحیم و من آیاته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم بجج آية علامة وحدانيات ربوبية رب عزته علامة وحدانيته يكجي
آفراندنا أرض و آسمانه يعني مرد كدرا روی زمینه بنيري أرض آسمان بنيري تدا علامة وحدانية خديه هي شو شعارك مشهور عالم بجا وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد ده هر ذره كائنات دا تشتكو سر وحدانية خده دلالتك إشارة آية خدينا هنا تدا يكجا آية كي خده جي زمانه عيني الرانك تلبيني سبي ينجر كده يك عربي خبر ده يك تركي خبر ده يك فارسي خبر ده يك كردي علامة مزناتية خديه زنگين بونا زمان علامة وحدانية خديه يك رابع بيجي چه پرورده زمان دایی که خداخب که تو خودی خداخت کی حاشا این کارایید که دهنبر درد که بی گره که مرم دوان وارا دا پر حساس بر دقت که یک بجه یک زمان یا یک خدای تعالی قرآن پیروز داد بجه آیت دوامایی و من آیاتی خلق السماوات والارض و اختلاف ألسنتكم جربونا değişik buna zamanı وجه علامة وحدانية خديه تجي بيجي يك زمان يك ملت بيجي يك ملت شيء تبكي وقهداري كر بيجي يك ملت خدا تعالى بجد آية جليلة خازن جوابنا ولو شئنا لجعلناكم أمة واحدة أجل ما بخصتا مشيئة إلهي لهم بردا إنكار كذا كذا بيجي أجل ما بخصتا ميوابقران ديا يك ملتك أما آية سورة حجرات بيجي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا بيجي ميوابقران ديا قبيلة قبيلة ملت ملت كوم جواك جبوكون حقوقي نكو هذا الشخصية هذا ناسكن لتعارفوا جبوكون حقوقي هذا ناسكن جبوكون نبيجن يك زمان وقت بيجي يك زمان تو إنكار قرآنك جوانا وي فهم هذا غاية حقيقي حساس بل يجي برانسيبه كي مثلا زمان رايكه مرد كارب حقيقة محاسبي خبر له لفقط يعني الباوانا خبردارنا بزمان كردي سوجة جناها لألمانيا كرد بيجم يكي كرد الشيء جامي كي تركا كردی خبر بهابرا رهبریه دایجی یکی دیگه پیرا بهابرا رهبریه جامعه بچه باری جامعه ده کرشا konuşma bari kanat bir güney itki sürecek itki ve fakat nam camiye de bir güney neke ya yani zaman haberdayın abi zaman zaravay kurdi suje من هبو 3 hafta 4 hafta rojaine melul مثلا مسجد ديرارو اكو معلومات هنا في قوني دا خطبه خواندن چند هفته سرهف از جمهور قوت مسألة دو درجة جمهوري قال كان في حق الزمان خوي خوشك له دركبن زمان خو خوي دركبن يعني تاني زمان پرورده بگره که پرورده سری بکرنه دبامن خباتا سر کوی پرورده زمان دایی که خبات همه هندکه اما ملا هندکه تابی زمان تنه هم من سری قدرک خبر دا لأستوریا ما بی خواته کرنک تشت بیشم جبونایی ناخبت ام تبش parti meclis babın gereken mal garandan ince kırna ne sanakayı jbonایی gereken vi varda bakın zaman daiki zaman daik jin İslam'da en muhterem insanı, mahluka varlığa. Jmera gerek üstünde. Şah Peygamber aleyhisselam bece evvel daika khora zevkun babe khora Peygamber sejar bece daika khora peyda bece babe khora. Yani hakkı jne abqas kadar peşya zulamiye. Tamamı hukuki kojmera rahaya ev hukuk vekheviye tavay jnara jiye. Tavay hukuka. Ziyadetir jin daha hürmetliye. Jin tecelliye ka sıfateki ilahi dipireke datek. Suretun Nisa heye. Kur'an-ı Piroz daha var. Suretha Suretun Nisa. Eviye Suretun Nisa. Nave ser nave jina sureteki naziliye.
سورة ميرات نه سورة كسرنا بميرات نازل نبي أبي حرمتها إلهية تجليا صفاتك إلهي كو خلاق خدي نوصا آفران كروخة يعني خلقنا إنسان دايك ده تجليك دايك آفران كروخة بروي قاسي جرك أمج جن ومير إلو أف نزيك بنا جواكا إسلامي veya cevaka meydo, güneydoğu, jijinera ne İslamiye, ne ahlakiye, ne vicdaniye, ne akla, ne mantıka. Tabi coğrafya Müslümanlar zaten evheye. Jin, muhtereme, dimali da, evvel jin de peydamir. Evvel jin de peydamir. Kereke jin, muallimi her yekemin mali da, ama evladı khod teslim dikiya. Jir daha kıymetlidir. Heye. Yani bir perverdet ki. Ekum zamaneki dine haberde az binak dedim el Hollanda bana bu. Az Kürt mecburiysa evkim. Camiye Seyda Şeyh Said Den Hakkı. Cikiye. Zaruk Yevana mektebe da mektebe Hollanda'da pır mektebi başta yani başarıya olan pırhendik bu. Projek zaruk hatta bamın bir baş zazaki nizam bu. Evji bir kurmancı nizam bu. Mecburi zaman ortayı ve Türkiye ders alanında. Yani digot vefa Kürdici mi digot ev sa icap fikir. Projek zaruk ekşimler dibeje hoca tabire korrekt dibeje. Hocam eve gitmek var mı? Dikkat edin. Eve gitmek var mı? Türkçe demek ki diğer hiç Türk insana babi nizane muhalefetçi bir Türkiye haberdin. Türkiye anji eve. Korrekt yusahim bu ya. Eve himbuna vi zamanı ve mektebe ise tabi gelecek kalibe. Rojayine mçame xo girtu deve xo bakır. Cevate perişan ka. Mugohun zalimin. Hun van zarukan hakiktir. Halbuki pedagoji tavay dünyayı dibijin. Evvel zaruk gerek bu zamanı dahi ki himbi bekli serkeftina dibistanlarda şey bedaha peştahara. Jbonavi az evşin dahi pır mühimme. Dahi gerek gayet emtev tavay hukuki beşer mesela azminak dinim İslamiyet evvel jindi peyda min 1400 sal beri Xudaya Teala emir kiriye. Her kanuni da jin serbesti meraye. Yani hatta de xabatı da. Yani yek mecbur kinci zaruki xoy PCT'yi zalan bişo, ne pidek bişo, ne mecbur. Fakat dahi ki me fedakarım, bir insanın şu dahi fedakarıcı bistine. Jbonavi az dibem ki gerek hakkı jina daima mesela 1205 sal beri Lordlar Kamerası'ya İngiltere'de ev tartışma gibi bekliyor. Bu tartışma gibi bir şekilde bekliyor. Bu jin insana veya ne insan? Ne zaman 1205 sal tarihi insanlarda tabii indike. 1500 sal beri tavay hukuki kojmera rahiye زیادتر جنا راجعه اوجی انسانی که هری مقبوله اوجی انسانی که هری مقبوله جوانوی ام گرک غایت دبردا دقت بکن حق جنا شو تبي النساء اوكي مارتدا 8 مارتدا 8 مارتدا bu اوكي پیروزبایی جن dünyaya امشي ديساشي موجود بشاخداشي باوانا مرجي قرد إيروجي أم دبيجم قرأك أول دمالا خدا مرد دست بيبكه أول دمالا خدا تبايدا ya dayıka verme, dayıka verme çişine. Nasıl yani? Yani o ki dönema peşiya İslamiyeti zaruki keçi sahit kısmına nava kume iroji çi farkı ya iro mesela paşver çunaj o ki
sözleşme İstanbul, peymana İstanbul, baştakşan naji, aynı ev döneme peşiya İslami, cehaleta peşiya İslami ev zihniyete yani. Ev zihniyete yürüdü alema İslami'da. Ser mesela beni hakkı jini, zavacı, dirjin, sejin, şarjın, eftişteki sad İslami'da nine, Allah Teala kıstaslanıya zarurete binaen. Mesela şart çedbe, jin zededbe. Merhendik dbe, eve çıkke. Böyle olağanüstü hal. Yek, teduvacı gerek adalet bike. فإن خفتم أداة جليلة بله أجد ترسنا عدالة جهبة فواحدة زدية كي بيشتن كاريجنا كي ترسنا عدالته دمنا إلو أملنا جوا كما شوانا زمان ما تنايا نبي واردة من هنا كي daha ذكرى zaman نما بيجن ربي عزته مشتبه حقوق إسلامي را رعایت کنایی نصیب و میسر کجمرا و اشتباه خرابی و نپاکی و نقنجی مدور بکه و جواکا مجی وقت جواکا دنیای تبایی خرابی عزت مجی آفران دیه جدی و بابکی مجی سر جغرافی خاکی کی ربی عزت مجی سر خاکا که آزادی پیروزی مبارک شی نوشایی خواه ما خبردار خود نواگل خدا کربا بلکی خط daha şeytir bu. Jme tava Rabbi İzzeti nasibu miyeserken jme ve tava razı be Rabbi İzzeti rojiya ve gerine serxere me tava o roji gerek ne tane bir mide mer roji bile. Bir çave xo bir zamanı xo bir hal ve hareketi xo bir civakiya xo bir sosyal abakiya jiyana xo mer roji bile. Koroji tane be rubba saimin leyse lehu min siyamihi illa el-cu' ve'l-atash. Gelek insan roji biraz yere tibunu bir şibune tıştaki fayda nabine ve rabba qaimin leyse lehu min qiyamihi illa sahar. Gelek insan cerada şebilme jab şef xavafa şahtine zede şahtanna xave peşte tkareki ceratına Rabbi İzzeti ibadet emel dergah mecburiyete xada vajeki mükemmel da kabul kılmış ve tevarazi o memnun. Emanete xadayım.